So right baba. Yeah, so right. Cha nangilathi esimisile. So right baba. Siyabingelela ngenza ukuthi emakhaya igama uMduduzi ngamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni organization sibingela kumhla ka6 enyangeni uFebruary 2024 singapha ke eMdubane la workshop nginabafethu nodadewethu la abaqhamuka ngaphansi komnyango waka transport komnyango wezokuthutha kwaZulu Natal baqhamuka ke ngaphansi kohlelo libizwa ngeEPWP bangabasebenzi kuhulumeni kunezikhalo abazokhala ngazo siyazi issue yomsebenzi issue critical especially kula ezweni lethu njengamanje imisebenzi ayikho nganza kwethu osuke uthola umsebenzi kufuneka ubambisise njengezikhali zabantu ngoba iyona into kuphela kwazi uthalethe isinkwa ngaye phezulu kwetafula emndenini wakhe naseyinganeni zakhe kuyeke kube kuhlungu kunalabo abangasebenza bafuna umsebenzi bengawutholi kuphinde futhi kube kuhlungu ngoba ngabe kuthiwa mhlawumbe khona abantu ozofuneka ukuthi bangene bakhipha abanye abangaphakathi besebenza ukuthi bona baye emakhaya ngoba sefuna ngene bona ngoba mhlawumbe khona abahlangene nawo ngaphakathi mhlawumbe onamandla izinto esingayimisela ukuthi siyibone zenzeke ezweni lezo asebesebenza ngenza ukuthi siyacela ukuthi basebenze kahle bahlonipheke nabo namalungelo abo kulabo njengathi singomahlala singakasebenzi nathi liyoze livele ithuba uhulumeni ayikhethe amanye amathuba omsebenzi sikwazi nathi ukufaka ama CV siqashwe masiyoba nenhlanhla ukuthi uqasheke nginabafethu ke bazochaza ukuthi bakhala ngani nokuthi beze ngani la kathuleleni sanibona bafethu yebo sawubona siyaphila njani siyaphila awasiqale ngayo mntaka baba yebo ubani insizwa ngusizwe ngwakamdluli okay khona la eThekwini yes ekhaya isenanda Newtown C kodwa ngokwetoho engilenzayo ngokusondelela umsebenzi ngihlala eRosberg nisebenza ke mfethu ngisebenza Department of Transports eRosberg RTI okay nenzani lapha sibi garden services ama-cleaner alright iceke ukuthi lihlanzeke okay yeah nahlasela kangaka namhlanje kuseniba ngaka kwenze njani inkinga inkinga yethu esenze ukuthi size la kuthuleleni sinenkinga emsebenzini ngo2022 kwaphuma ama-post ephuma iKZN yonke sa-applya nathi singaphansi kohlelo lama-EWP sithe mase si-applyile salinda nathi ukuthi sizobizwa njengabantu ebesebena 5 years besebenza ngaphansi kwe-testing ground Rosberg so siphatheke kabi sesibona kulonyaka ukuthi asibizwanga for ama-interview sesibona ngabantu sebefika emsebenzini sebeqashwe ngokusemthethweni sivele sikhona for 6 years sisebenza ngaphakathi siyitoho singaqashiwe baqashwa phezulu kwenu baqashwa phezulu kwethu bazokwenza umsebenzi owenziwa yini yes bazokwenza umsebenzi owenziwa yithina so saphatheka kabi ke thina ukuthi ngoba sikwenze konke kubaqashi bethu ukuthi nathi ngelinye ilanga abasikhumbule sikwenze konke ukuthi baqashi bethu ukuthi basibone nathi ukuthi ngelinye ilanga basikhumbule ekuthenini nathi sikwazi ukuthi sithole umsebenzi opermanent ukuze sikwazi nathi ukuthi siqhubeke siphilise imindeni yethu so kuthe ngoJanuary sabona ngabantu sebefika sesitshenwa usupervisor wethu ukuthi kunabantu asebeqashiwe permanent thina icontract yethu iyaphela ngoMarch so sesiyobona ke ukuthi senze njani sababiza abaphathi bethu for ukuthola ukuthi thina njengoba sisohlelweni lama EWP iziphi inhlelo abanazo ngathi basiphendula ngokuthi azikho inhlelo esinazo itoho liyaphela saphatheka kabi ke thina ke ngoba sazi ukuthi umuntu osuke evele ekhona ngaphakathi wazi umsebenzi njengohulumeni wethu esamvotelwa owathi ulwela impilo zabantu ukuthi zibe ngcono usekwenza kanjani manje ukuthi asikhiphe thina athathe abanye abantu abangaphandle abafake ngaphakathi emsebenzini so saba nenkinga ngoba phela nathi sinemndeni esiphilisayo ubuthembe sona lesinkwana lesisincane obusithola kangokuba sekuyinkinga kakhulu ke manje njengoba sesingeke sisathola sinko so sinaleyo nkinga esikutholayo futhi ngalabantu laba abaqashiwe sithola ukuthi bonke bayazana ungazuthi baqhamuka eMaritzburg bonke esigodini esisodwa esifanayo nakuba ibongo zabo zingafani kodwa abantu abazanayo obabonayo ukuthi bathathiwe bafaka kangangokuba iinform bebengakayitholi kodwa banezinform abayifakayo bonke
endala yaka Department of Transport okuyinkomba yokuthi vele ukhona lo ongaphakathi ka transport obafakile. So sizocela la uminister ukuthi mhlambe lo daba lethu akalibhekisise ngenye indlela ngoba nathi sabahlali base South Africa siyavota ngaso sonke isikhathi sivotele inhlangano ebusayo ukuthi kube yiyona ngelinye ilanga eyoshintsha impilo zomuntu omnyama zibe ngcono. Sekusiphatha kabi ke manje ukuthi wayona ke inhlangano le ebesithemba uyihulumeni ka-ANC isisikhipha kabuhlungu kanje. Yilokho okusenze ukuthi size sifike la kathuleleni. Okay, siyabonga. Okhona umunye ngabe uzani ngenza ukuthi angithathe lethuba nami ngibingelele ngokuthanda kwakhe ngwahlongwa isibongo. Nami ngisebenza under EPWP la eRosberg. Sibhlungu kakhulu ke la ngoba into eyenzeka kuthina asikaze silindele mhlawumbe ukuthi ingenzeka, and we tried by all means ukuthi senze ngokusemandleni ethu even naphambi kwabaphathi bethu nabaqashi bethu ngokunjalo. So la kungena abantu baqashiwe ngokupermanent. Thina sino 5 years 6 years abanye 7 years sisebenza. Kodwa njengoba usibona nje sila sonke even ngisho yedwa and sonke sa apply kodwa even ngisho yedwa obiziwe kuzoziqhamukela nje abantu obabona ukuthi lo akazeke nje asebenze akawazi ngisho umsebenzi. But thina esine experience ekukuthi kade sivele sisebenza under transport futhi no MEC wethu washo wathi abantu abazoqashwa kuqala ithina abantu abaku EPWP, but manje siqhamuka abantu esingabazi futhi mawenze research uyathola ukuthi lo muntu no akaza asebenze even under EP kodwa now usengaphakathi lapha usedlula wena na 5 years. Ngempela siphatheka kabuhlungu lento asiyazi ukuthi isho ukuthini because now fanele siyovota manje asazi ukuthi masiyovota sizovota kanjani ukuthi kwenzeka kanje kuthina ukuthi siqedele umsebenzi because into abasitshelayo nabona ukuthi umsebenzi uphelile. Imagine lo msebenzi ophelayo kade nathi siphilisa imndeni yethu then sekuqhamuka abantu nje abakade bekeceleni sebezongena ezikhaleni sebezongena emsebenzini. Ngangcono mhlawumbe kukhona mhlawumbe ababili abathatha abaqashiwe mase ngesikhale kakhulu manje la mhlawumbe si more than 8 kodwa ngisho yedwa umuntu oqashiwe. Lento isikhombisa ngokusobala nje ukuthi kushuthi nje indaba yethu ayizange ibhekelelwe. That is why namhlanje sizothula izikhalazo zethu ukuthi siyakhala ngempela sithi lento ake kwenziwe follow up ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uqashwe abanye abantu kunabantu abaneminyaka besebenzile lapho kuleyo ndawo. Siyabonga. Awuze Bokoto sizokuphefumula kwembokodo. Sanibonani ngibingelele igama uzothile wadloma. Engingakusho ukuthi ngibhlungu kakhulu into engiyibonile yenzeka eRosberg. Ingiphathe kabuhlungu ngendlela emangalisayo. Okokuqala ngiqale ngangayinaka kwangazathi indlela okwenzeka izinto ngayo. Kodwa makuqhubeka isikhathi kwafika enhlizweni ngaqala ngangalala ebusuku ukuthi hayibo ngempela umsebenzi uyaphela yini. Into ebuhlungu kakhulu iyodwa nje ukuthi kunomuntu okwazi ukuthi yena alinde umuntu wakubo amlinde ngami ukuthi mina ngibamba isikhala somuntu wakubo ukuthi umuntu wakubo akeze azosebenza. Isikhala kade sibanjwe yimina kusukela ngo2019 kuze kuzoba manje. Mina ngene ngo2019 etesting ground ngisebenza njengetoho lakwa Zibambele. Mangisebenza kwaZibambele besola u700 rand. Isikhathi eside kangaka hola u700 rand beze bangicabangela ukuthi mangiye ngapha. Uma ngabe usebenza umuntu ekuvuselela icontract usuke kuphithemba lokuthi ngelinye ilanga khona la uyakhona ozoba right ngoba uyakhula iminyaka iyahamba. Ekugcineni omunye umuntu mase kufika akacabanga ukuthi wena uyakhula iminyaka iyahamba. Sike yadiscusswa lento ye-age ukuthi ena umuntu vele i-age yethi isindala. Lento esiphatheka kakhulu ukuthi masithi siyakubaphathi bethu siyakokhuluma nabo siyabacela ukuthi ena sifuna ukwazi ukuthi ngekusasa lethu bathini njengoba sesibe nabo isikhathi eside kangaka sibasebenzela sibahlonipha sinabo noma ngabe kuthiwa kunjani ngoba into zokusebenza besike singabi nazo kodwa egcineni uthola ukuthi sisebenza ngezandla sichutha ngisho ukhula simelwa ukuthi masithutha ukhula ngezandla kodwa egcineni sekuthiwa hayi
nini umsebenzi uphelile sababiza sababeka phansi la sahlala nabo sakhuluma nabo into yokuqala nje eyafika yona inhliziyo ukuthi umuntu athi kuwena umphathi wakho athi laba bantu abangenile labafundile ngoba wena ufundile kusho ukuthi kufanele ukuthi uphume emsebenzini ilonto nje yafika yasiphatha kabi kakhulu nokuthi beze kuthina emva kwesikhathi eside kangaka bazoxolisa athi umuntu usorry awanele unxese awanele emva kwalokho kwabanye bethu babaqhoshela ngendaba ye-age ukuthi vele usukhulile yonke lento ukuthi ngize ngigcine ngiba umuntu okhulayo ngikhulela kephi ngoba ngikhulela la ngaphakathi ubungangidedela ingane ngalesi yasikhathi ungibona ukuthi amathubo ukuthi ngithola umsebenzi asekhona usuzongidedela manje sekuzoba nzima kimi ukuthi ngithola umsebenzi ngoba akekho umuntu ongazi ukuthi umuke wa over 40 sekunzima futhi nje u30 sekunzima kakhulu ukuthi uthole umsebenzi eSouth Africa manje bekuthiwa ke senze njani sizoshona kuphi siyacela bandla ukuthi uhulumeni wethu sicela ukuthi akangenelele kulento eyenzeke kuthina ngoba ayikho mnandi kubhlungu ukuthi umzali unabantwana bayafunda abantwana bayadla uyaphela umsebenzi uzokwenza njani uzophuma ushonephi kule South Africa nje esikuyi okuqala nje umuntu uyavota kunini saqala sivota kufana nokuthi thina sivotela ubala sinakiwe asimuntu siyalicela abantu usizo siyacela impela sabo zani madoda sengisaba ukukhuluma madoda ake ngiqale ngibingelele igama ngomazwi wamjwaha isibongo okuningi abafowethu nodadewethu sebekubekile okwamaphointana maningi sisengawa ngiyathanda ukuba mqokana engakusho nje mina ukugcizelela nje kubaphathi laba baphezulu ukuthi abeke basiza ukukhala kwethu siyakhala ngempela sikhala ngempela naku umsebenzi usiphunyuka siubhekile ngoba kwesikhathi eside sibekezele sibambe omncane ngoba sinezithembiso eziloko zize emva kwethu kuthiwa hayi bambani okuncane kusasa kukhona okukhulu okuzayo nako sokuyaqisha okukhulu sokuqishela abanye abantu abaseceleni abathi basebeceleni nje labantu futhi singabazi nokuthi baphuma kumuphi umhlaba ilokho nje sikhala ngako sicelayo nje kubaphathi bethu nabaphezulu ukuthi basilekelele ngoyi sisenkingeni esingazi ukuthi ngempela singathatha liphi ixhathu ukuze sisizakale ngiyabonga bingelele usizo igama ngwakubhe isibongo ngiyacabanga ukuthi oza kwesi bese bekusho konke besifisa ukukhala ngakho sesinga-eda nje ekuthenini siyacela nathi ama-minister nabaphathi abaphezulu bangenelele besacela u-MEC afeze izithembiso zakhe asithembisa zona esibizile eCarrisfontein because wasithembisa wathi nonke njengoba nila nizothola umsebenzi nizoqashwa so besicela usizo bandla yabonga u-MEC umuphi lo mfowethu MEC uMr Siphohlomuka ba uyena phethe ezokuthutha yebo baba okay sis Yokhuluma bafu madoda mzange sabe ukukhuluma ngoba inenze benihleli ngaphandle sinkwazi siphela kunini isingo yabo it's fine okay nganza ukuthi siyalibonga siyaluza usizo leni siyabonga nje ukuthola ukuphawula kwenu kahle selilonke nje niyaxoshwa emsebenzini mangalibeka kanjalo makuthiwa kuphela icontract ukuthi yini ningavuselanga icontract anichazele lo usisi uthethwa nifundile yebo bakumenshina nalokho kodwa phela icontract bavele baba nokuthi icontract okwecontract okuphela komsebenzi kahle kumayelana necontract ukuthi icontract yethu vele yi2 years ilokho okwenza ukuthi icontract yethu ingavuselelwa kuthiwa ke kwathiwa icontract ayivuselelwe usebenza nje u2 years emva kwalokho kube sekuphelile manaki
Uthe usuneminyaka emingaka 2019? Ngene ngo-2019 ngisebenza kwaZibambele. UZibambele iholele 700 bengisebenza u2 days. Ukhona omunye neminyaka engaphezulu kusuka 2019 onke mhlawumbe before 2019? Na 6 years. I-contract ivusele emva kweminyaka emingaki lapha? UZibambele mina bengingene kuwona ubu-renewa njalo after 9 months. Ngoba babebala benze u9 months base besicabangela-ke bathi asingene ngapha-ke kuma-EP. Indaba iqali nje kuma-EPWP isuka kude le ku-2019 njengoba sekuthiwa njengamanje hayi sekuphelile asingalikhaleli ubiso selichithekile. Sesiyovota manje ngenza kwethu. Ngiyabuza nje ngaphela funa siyovota siyokhetha uhulumeni. Esifisa futhi asihole ngobuqotho nangokwethembeka nangeqiniso. Ukuze sibe nezwe lekahle liphatheke kahle li-right nezokhetha imithuba emsebenzi nibe nokuthula. Niyazibona nivota? Sovota kanjani uhulumeni esimthembile esikhiphela ngaphansi? Yaba Sizovota kanjani ngoba behlezi sivotela yena uhulumeni ngoba uhulumeni uyena owasho ukuthi ushintsha impilo zabantu zibe ngcono. Manje inkinga sizomvotela kanjani uhulumeni elahla impilo zethu engayishintshi impilo zethu? So nje bengikubuza lokho njalo ngoba ngifisa khona ukuthola ukubhodla kwenu. Ukuvota bafethu kuyilungelo ukuvota elibalekile. Akungathi ngoba mhlambe nibhekene nezimo ezikanje bese mhlambe nipanisha ukuthi ungavoti. Ilungelo lokuvota libalekile ngoba nohulumeni mhlambe ukuthi uhulumeni lento eyenzakalayo hayi ngoba kuhulumeni umuntu mhlambe othile owenze lento ayenzile mhlambe uthi angavisa ama contract yenu wafaka mhlambe laba bangani bakhe noma ihlobo zakhe noma mhlambe angazi uzothini labo bantu yabo. So angeke bese ukuthi sithi upanisha uhulumeni. Yeswa nje banize la nizokhala banifuna ukuthola impendulo. Yebo. Kulabo bantu okuyibona abenze lento enikhala ngayo. Yebo. So akuyena uhulumeni wonke. Hayi. Futhi ukuthukuthela nje okwenza ukuthi iphenduleke ngenye indlela. Asiyeni siyovota ngenza kwethu. Siyovota. Siyeni siyovota. Siyovota kodwa okuyikona kakhulu siyamcela uminister akasondele eduze kwethu ke simtshene konke esibhekene nako. Sizom-engage MEC, sizom-engage simthole nazi izikhalo ezikhona akasondele mhlawumbe azophendula mhlawumbe unolwazi noma mhlawumbe akanalwazi sizozwa ngayo kodwa sizozama ukuthi sim-engage naye ukuthi akasho ukuthi yena kuyena nje ayibuke lento from iyenzeka kuyena ekade nesikhathi eside sebenza sekuyaba usuyakhishwa sekufakwa abantu abenza wona lo msebenzi okwenza ukuthi kwayena uqobo lwakho minister lo kungamphatha kanjani. Angicabanga ukuthi naye kungamphatha kahle. Nazi ingane ukudla yonke leyo nto nje siyacela bandla siyacela. Hayi siyabonga. Ningizimu Afrika niyaluzwa ukosiza bafethu senezwile usizo libeka abafethu nodade bethu. Esithembayo ukuthi impendulo bazoyithola ezikhaleni zabo nencazelo eright mhlawumbe ezokwazi ukubagculisa ukuthi kungani icontract yabo engavuselwanga kuthiwa abashonephi bona. Kade ingane zabo zazi ukuthi bayasebenza isesikoleni ziyala idlile sizoyala zidlini manje njengoba imisebenzi ingekho kanje. Siyacela ukuthi mhlambe impendulo abanazo bavele ngaphambili mase sibadinga bazobachazela abafethu. Bangachazeli thina bachazele bona abasebenzi babo ukuthi yini ngempela okwenza ukuthi bafule isinqumo bafika kusona. Kunzima kanza ukuthi imisebenzi ayikho bafethu, imisebenzi ayikho sidonsa kanzima. Umsebenzi mawukhona bambela nje kona ngempela ngoba usuku usuyithemba lokuthi ukwazi nawe ukuletha isinko etafuleni ekhaya. Asibonge nganza ukuthi bafethu sizobona siya kanjani phambili nokuthi sibathole abafuna balize nempendulo kunina bazoniphendula nani nibuza fanele nibuze khona nichaziseleke ngendlela. Kodwa nje ngiyanicela ukuthi nihlise umoya. Siyawuzwa bhuti. Okunye okuyinkinga kakhulu ngenxa yesimo sokuxakeka khona nababe sebefisa ngisho ukuyibulala. Siyacela ukuthi uhulumeni ayivikele lemphefumulo ngenxa yokuthi baphatheke kabi bayathatha bahlanganisa ngenxa yosizo. So sicela uhulumeni asenzele uminister ukuthi nalabantu asebefisa ngisho ukuyibulala ngoba babona konke ngempilo zabo sekuphelile bakwazi ukuthi bavikeleke. Abanye nisebenza nabo? Yebo kubona labo esihamba nabo khona nabo befikelwa ngisho ukuyibulala.
siyacela ukuthi uMinister bandla azivikele kule mphefumulo ngoba baxakekile. Phazi kabuhlungu emaseko njalo ngenza kwethu asicela umcabango njengalowo nje uNkulunkulu awuchithe engqondweni zalabo yabo ngoba umcabango ongekho muhle. Ukuvaleka komuntu omnyanga kusho ukuthi sekuphelile usangakhona usangavuleka. Asilazi kusasa uthile isiphatheleni uNkulunkulu kodwa wazi imicabango njengaleyo nje ngenza kwethu ngiyacela ukuthi ingabikho yabo ingabikho ngenza kwethu. uNkulunkulu uzolakha icebo. Siyathemba ukuthi siyithola impendulo bafethu banichazeleke sikwazi ukuthi niye phambili anisenazo ukuthi nimngephi. Asibonge ngenza ukuthi nisale kahle emakhaya.